ассалому алайкум биёндагони гиромӣ мухлисони футбол. имрӯз дар ватани мо ва шумо боз як иди футбол ҷорӣ аст ва имрӯз яке аз дастаҳои беҳтарини ҷаҳон ва осиё аннасли арабистони саудӣ ба дидори дастаи истиқлоли душанбе омадааст ва имрӯз варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор ҳоло омода аст ки бозии даври панҷуми лигаи чемпионҳои дуи осиёро истиқбол гирад. албатта ин бозӣ муҳимияти бисёр хосе дорад барои истиқлол, аммо барои аннаср не. зеро аннасравиҳо аллакай дар бозиҳое ки 4 гузарониданд ба пирӯзӣ ноил шуданд ва худро дар бозиҳои ҳазфӣ ҳис мекунанд. аммо барои футболбозони дастаи истиқлол зарур аст ки имрӯз ба гирифтани имтиёзе ё худ се имтиёз ноил гарданд то роҳи худро ба бозиҳои ҳазфӣ ҳамчунин ҳамвор кунанд. бозии байни дастаҳои гоа ва азавра ки дар ин гурӯҳи д ҳаст, он ҳам дар ин роҳ поягузор хоҳад буд. дар натиҷаи масалан бохти дастаи азавра ва як имтиёз гирифтани истиқлолиҳо имкон доранд ки ба даври дигар раванд. ин барномаи тобозӣ аст. мо дар ин бора бо Шӯҳрат Ҷабборов, яке аз коршиносони футболи ватанӣ, суҳбат мекунем ва албатта хуш омадед ба барномаи мо ки ҳамеша хоҳ шаб хоҳ рӯз ҳар вақте мегӯем ба ин ҷо меоед. хуш омадед ба бозии байни дастаҳои истиқлол ва дастаи аннасли арабистони саудӣ. ва тавре бинем Рустам Соиров бо Феликс инҷо дар табассум ҳастанд. мо ҳам бо табассум ин бозиро шурӯъ мекунем. чиро интизор ҳастем? ташаккури зиёд барои ин суханҳои шумо. пеш аз ҳама мехостам камтар аз мавзӯъ берун гап занам. як ду рӯз пеш як рӯзи хушбахт барои мо буд. ин рӯзи парчам буд. ҳамаи мухлисони футболро умуман халқи тоҷикро бо ҳамин рӯз табрик карданем. оиди бозӣ гӯем, имрӯз барои истиқлол як бозии душвор мешавад. чаро ки дар ҳақиқат ҳам Аль-Наср яке аз дастаҳои пурқуввати Осиё мебошад. чӣ аз лиҳози молиявӣ бошад, чӣ аз лиҳози бозингарони пурқуввати Осиё ҳастанд ва барои истиқлол гӯем як бо санҷиши имтиҳонест ки имрӯз бояд аз ҳамин имтиҳон гузарад. ман фикр мекунам ки аз ин имтиҳон мегузарем. ҳоло вазъи варзишгоҳ чӣ гуна ҳастанд? онҷо Фаридун Сафарзода ҳамкори ман дар ҳамин варзишгоҳ ҳузур дорад. баъди чанде бо ӯ дар тамос мешавем. аммо гуфтанӣ ҳастам ки дар ин гурӯҳ нақши асосиро маҳз бозии дастаи истиқлол бо аннаср мебозад. дуруст, ин бозиам аз як лиҳоз ба мо гӯем агар натиҷаи хубро ба даст орем гӯем кӯмак мекунад, лекин бозии асосӣ бо гоа дар сафар мешавад. чаро ки истиқлоли имрӯза гӯем барои Аль-Наср ё Аль-Наср барои мо рақиб нест. онҳо аз ҳама лиҳоз гӯем камтар пурқувваттар ҳастанд ва барои истиқлол дар ин бозӣ натиҷаи дилхоҳро ба даст овардан хеле мушкил аст. барои ин бисёр меҳнат кардан лозим аст. гӯем ки фидокорона дар майдон бозӣ кардан лозим аст ва дар ҳар як нуқтаи майдон гӯем мубориза ташкил кардан лозим аст ки имрӯз натиҷаи дилхоҳро ба даст орем. дуруст шумо гуфтед имрӯз Аль-Наср барои мо рақиб нест, аммо имтиёзҳо барои мо дӯст ҳастанд ки мо онро мехоҳем ки аз ин ҷо имтиёзе ситонем. ва ҳоло ба ман хабар медиҳанд ки алоқа бо варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор ҳаст ва ҳоло Фаридун Сафарзода. Фаридун, шумо моро мешунавед ва бигӯед ки ҳоло мебинам ки футболбозон ҳам ба майдон омаданд ва вазъи варзишгоҳ чӣ гуна асту нисбат ба бозиҳое ки бо гоа дошт истиқлол имрӯз шумораи мухлисон зиёдтар аст ё чизи дигар? салом устод, бале айни ҳол мо дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор қарор дорем ва чуноне ҳоло дида истодем мухлисони зиёд аллакай пеш аз оғози бозӣ дар варзишгоҳ ҳастанд, барои дастгирии истиқлол омаданд ва анбӯҳи зиёди мухлисон ҳатто берун аз варзишгоҳ низ ҳоло қарор доранд ва оҳиста оҳиста варзишгоҳ низ аз мухлисон пур шуда истодааст. бозигарони дастаҳо низ ҳоло ба тамринҳои пеш аз бозӣ бозигарони дастаи истиқлол оғоз карданд ва чанд лаҳза пас бозигарони дастаи Аль-Наср низ ба тамринҳои пеш аз бозӣ меоянд ва қабл аз оғози бозӣ сармураббии ҳарду даста низ дар мусоҳибаи худ қайд карданд ки махсусан сармураббии дастаи Аль-Наср ки имрӯз дар дақиқаҳои аввал аз он ситорое ки ба даста ба душанбе ба варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор омаданд муқобили дастаи истиқлол ба майдон меоянд ва чуноне мебинем дар ҳайати даста ҳастанд ва ғайр аз Роналду ва Коман дигар ҳама ситораҳо ба
кишвари мо ташриф овардан. аз дарвозабон Бенту то Жоу Феликсу, Эниго Мартинезу, Брозовичу ва он бозигароне ки боз худи аз кишвари худи Арабистони Саудия ҳастанд, Абдураҳмон Ғариб, Муҳаммад Симакан, Камара ва дигар бозигарон. онҳоро ҳатман дар дақиқаи аввал ба майдон мебароянд, мегӯяд сармураббӣ гуфта ишора кард. خیلی خوب، شما همین سوال رو محض بر نشست خبری هم با این سرمربی داده بودید، ولی از جوابش معلوم بود که مثل سال گذشته که استقلال با النصر بازی کرده بود، تنها در دقیقه آخر سادیو مانی به میدان اومد و چند بازیگر دیگر. حالا به دست شما رویخط بازیگرانی که در این بازی شرکت می‌ورزند، یعنی در حیطی اساسی به میدان میآیند، نرسیده است به نظرم. شما همین رو گفتید. بله تا هنوز حیات دستا به دست ما نرسیده است. خوب، چند دقیقه پس شما من ببینم که دسته استقلال دوشنبه و همچنین دسته الکای النصر هم برآمدند. تابع بازیگران چگونه است؟ شما پیش از این گفتید که النصر به میدان آمد و ما آنها رو دیدیم. بله، بسیار هم طبع خوش داشتن، هم بازیگران استقلال هم بازیگران دسته النصر، مخصوصا ستاره‌ای که به اینجا اومدن بسیار هم طبع بریده داشتن و مخلصان حتی وقتی که سادیو مانی به ورزشگاه وارد میشد الکای او رو صدا میدادند و مانی نیز از به مخلصان واکنش‌های بسیار هم خوب میکرد و اکنون میدان آن میدانی است که به طلبات بین المللی جوابگو است و ما نیز امیدوار هستیم که آن بازیگران در دقیقه‌های اول یا خود در قسم دوم حتما به میدان خواهند برآمد. به نظر شما، چون شما در تهیه گزارش‌های فوتبال تاجیکستان سهمی به اندازه دارید، چگونه بها می‌دهید؟ ما چگونه بازی کرده میتونیم در مقابل این دسته که ستاره بارون است؟ دیروز در نشست مطبوعاتی احسان پنجشنبه و سرمربی دسته استقلال چنانه با سوالی روزنامه‌نگاران پاسخ میدادند. آنها با یک باوری میگفتند که ما از النصر هراس نداریم و میتوانیم که امروز بهر امتیاز مقابل دسته النصر به میدان آییم و ما با اون ستاره که در این تیم هستند یا خود با اون مشهوریتی که دسته النصر دارد همه آنها را البته چشم میپوشیم. ما گمان میکنیم که مقابل یک دسته بازی کرده هستیم که میتوانیم که از آنها در نزد مخالفان خویش امتیاز گرفته توانیم. و از سخنان احسان پنجشنبه که بیشتر به این موضوع تاکید کرد، چون ما گفته میتونیم که شاید آنها بسیار آمادگی خوب دیدند به این بازی و یا اینکه میبینیم که البته وقت این رو نشان میدهد که آنها مقابل النصر چگونه بازی میکنند و البته اینجا آن بازیگرانی که در دقیقه اول به میدان میان از هیئت دسته النصر نیز وابسته است. اگر به مانندی که 2 سال پیش ما با النصر بازی داشتیم اونجا بعداً آن بازیگران حرفه‌ای که در هیئت دسته بودند و در آخرای قسم دوم به میدان آمدند و بازی با نتیجه مساوی خاتمه یافت، اگر چنین باشد پس امید است و اگر شاید آن بازیگران کلیدی که در هیئت دسته هستند آنها در دقیقه اول به میدان آید، شاید اندکی برای استقلال بازی مشکل تر شود. تشکر زیاد فریدون. امیدوارم که ما البته امید داریم که آنها به میدان می آیند و یا خود نمی آیند، برای ما نتیجه ضرور است و ما در برنامه بعدی بازی با شما باز در تماس میشویم و در این باره سخن خواهیم گفت. خب سخنان رو از ورزشگاه مرکزی شهر حصار ما شنیدیم. شما هم باوری دارید که امروز ورزشگاه پر می شود؟ البته خیلی که پیش از برنامه گفته ایستادیم، این ستاره‌های آسیا عموما ستاره‌های جهانی هم گوییم که در این بازی اشتراک میکنن. از همین لحاظ بسیاری مخلصان انتظار همین خیلی بازیگران هستند و این بر رشد فوتبال ما هم یک فایده میاره. البته چرا که اگر چقدر بسیارتر همین نمود بازیگران ستاره‌های جهانی به تاجیکستان تشریف کنند و چه از لحاظ بازی باشد یا چه از لحاظ دیگر و تاجیکستان تشریف کند، برای ما خیلی خوب میشد. انتظار هستیم که امروز آنها در میدان بازی خوب نشان میدن. به نظر شما نمی‌رسد که استقلال تقریبا 6-7 بازی بسیار بازیش دیگر شد و الکی با استوار یعنی در خط هجوم خوب بازی میکنه؟ درست تهیه کرده ایستاده اویدی بازی‌های آن بازی‌هایی که آخری چمپیونات و گویم بازی بر ضد الزاوره در سفر نشان داد که استقلال در حقیقت هم حاضر گویم برای یک حالت خوبی خود آمدند، لیکن با ضد النصر این با آنها کمک میکند یا نمیکند خودی بازی نشان میده. خب بیاید با بازی‌های آخری 5 بازی آخری استقلال توجه میکنیم.
استقلال از خط 6-2 این نتیجه خیلی عالی است. خوب از ضرر ما میتوانستیم در این وخوری حتی نتیجه مساوی رو هم به دست آوریم، اما اینطور نشد. روشن رو هم 6-2 معلوم نمود. از ضرر رو 2-1 و استقلال با گل 2-0. یعنی ببینید که یک باخت داریم و اینجا 4 غلبه. بله، شماره توپ هم خیلی عالی هستند، یعنی 16 تا در سفر زده ما 17 گل زدیم. ما اینجا باید بازی‌های داخلی رو از بازی‌های جام کافا قهرمان‌های دومی آسیا جدا کنیم. آن بازی‌هایی که در چمپیونات داخلی هست در اینجا استقلال برتری کلان دارد و بازی‌های آخرانی که آن گذراند با یک نتیجه خوب گذراند. بازی‌هایی که در آسیا بازی میشد پیش از همین مسابقه ما گفته بودیم که رقیب اساسی ما الزاوره می باشد و نتیجه این بازی همین رو هم نشان داد. ما در میدان خود با حساب 2-1 غلبه کردیم. افسوس که در سفر نتوانستیم یک امتیاز هم گیریم و در سفر با حساب 1-2 باخت کردیم. به هر حال بازیشون بد نبود، بازی خیلی عالی بود. امروز در خط پیش بازیگران خیلی خوب خود رو نشون میدن و امیربک جورابویف بسیار در مثلا تکمیل دادن و خوب هنرنمایی کردن، بازی سازی خیلی زیبا رو پیشکش حمله‌گران میکند. این البته از نظرها دور نباید ماند. اویدی بازی خوبی آنها در سفر به ضد الزاوره ما همین رو گفتنی بودم که شما پیش از بازی النصر حاضر گفته ایستادید که برای ما نه آنقدر بازی بلکه نتیجه ضرورتر است. بله. در همان بازی هم برای ما نتیجه گویم که ضرورتر بود. اگر ما در همون بازی گویم مساوی بازی میکردیم امکانیت های خود رو زیادتر میکردیم، گویم که برای به مرحله آینده گذاشتن با ما امکانیت ها زیاد میشد. اویدی بازی امیربک گیریم اگر او در یک موقع بازی میکند که وظیفه اساسی امیربک گویم عکس الهجوم های رقیب رو شکستند. البته بازیگرانی خطی حمله دیگرهایی که باید تشکیل بازی را کنند، بسیارتر با پاس های گویم غیر عادی حالت های جدی رو به دروازه رقیب آورند. لیکن امیربک وظیفه او دیگر است و در بازی های اخیر او از وظیفه خود برآمده ایستاده است. خب دوستان گرامی، همین رو یادآور میشم که دسته النصر عربستان سعودی هم مثل استقلال، اگر استقلال هم سال چمپیون تاجیکستان میشود اما النصر نتوانست که حتی با کریستیانو رونالدو در موسم سال گذشته عنوان چمپیونی رو به دست آورد، اما امسال چنان مقصدی گذاشتند که با یگون نفر و یگون دسته خول نمیدهند. حتی از 9 بازی که دارند 27 امتیاز دارند. یگون ببینید اینجا حالا جدول این وخوری ها 30 گل زدن، 5 گل از دروازهشون گرفتن و با 27 امتیاز صدرنشینن. الهلالی که همیشه چمپیون میشود، ما خوب میدونیم که این دسته هنوز بازی‌های دیگرش رو بهتر میکند، ولی الکی در این مورد 4 امتیاز کمتر دارد. تعاون هم با این دسته نزدیک میشود، ولی النصر در ترکیبش بازیگرانی دارند که در گلزنی به همتا هستند. همون فلیکس که 15 گل در این بازی گل زده است، کریستیانو رونالدو هرچند در این بازی نیست اما 10 گل زده است. دیگر بازیگرانی این دسته در گلزنی به همتا هستند. امروز خوب کریستیانو رونالدو نیست اما فلیکس همینجا هست، ژیزوس. یعنی چی انتظاری داریم؟ اگر اویدی کریستیانو گپ بزنیم، این دویم بازی است که با النصر ما بازی میکنیم. یک سال پیش هم ما در میدان خود بازی کردیم و کریستیانو در اون بازی هم اشتراک نکرد. معلوم است که رهبریت النصر استقلال رو نه اونقدر رقیب جدی حساب میکند. از همین حساب یکی از بازیگران بهترین، یکی از بازیگران قیمتی دستش رو گویم احتیاط کرده و این بازی نآوردند و
ба бозӣ ҷалб накарданд. Ин фикри ман аст. албатта ин фикри шумо аст, аммо дӯстони гиромӣ ба сами шумо мерасонам ки Криштиану Роналдо дар мавсими имсолаи Лигаи Дуи Чемпионҳои Осиё дар ягон бозӣ ширкат наварзидааст ва тавре аллакай ба шумо каме пештар гуфтам, дастаи Ан-Наср ки соли гузашта натавонист ба унвони чемпионӣ расад ва ҳоло Криштиану Роналдо ягон маротиба чемпиони Арабистони Саудӣ ҳам нашудааст. Ба ҳамин хотир имсол аз ҳунарнамоӣ дар Лигаи Дуи Осиё даст кашид. Шояд дар бозиҳои ҳасфие ки аллакай ин даста роҳи худро ба бозиҳои минбаъда ҳамвор кардааст, ӯ ба бозиҳо барояд. Хуб, дар ин ҳолат ба шумо мегӯем, аммо Криштиану Роналдо мақсадаш чизи дигар аст. Мақсадаш дар ҷоми ҷаҳон боз худро нишон додан. Бозигаре ки бисёр таҷрибаи бузург дорад ва солдида ҳам ҳаст. дуруст яке аз натиҷаҳое ки ба даст наовардааст, ин қаҳрамони ҷаҳон нашудааст ва барои ҳамин дар ин гӯем мусобиқаи ҷаҳонӣ мехоҳад хуб иштирок кунад ва голи дигаре зад ва Криштиану Роналдо ин дар дахили шашуми вақти илова шуда буд ки тавонист як голи зебоиро аз худ боқӣ гузорад. Аммо мехоҳам ҳоло аз коргардон хоҳиш кунам ки ҷадвали гурӯҳи Д-ро ба мо нишон диҳад. Ҷадвали гурӯҳи Д инҷо ба он хотир аст ки мо хоҳем гуфт ки чӣ ҳолатҳо метавонанд ба дастаи Истиқлол кӯмак расонанд. Ан-Наср аллакай аз гӯем ин имтиҳон берун аст, яъне ва аллакай вазифаи худро гӯем ҷамъбаст кард ва ба вазифааш расид, ба мақсадаш расид, ба бозиҳои дигар рафт. Аммо аз Завра ва Истиқлолҳо аз Завра дар мақоми дуюм аст, зеро ки натиҷаи тӯбҳои ин даста хеле хуб ҳастанд, 5-5 ва ноқисӣ надорад. Аммо аз мо гол ноқисӣ аст, зеро ки мо дар бозии аввале ки дастаҳои Ан-Наср ва Истиқлол дар бозии аввал вокурдан. Ҳоло аз коргардон ман албатта хоҳиш мекунам ки маҳз ҳамин бозиро манзури мо кунад, чун ман хостам дар бораи ҷадвал сухан гӯем, каме дертар шуд. Аммо дар бозии аввале ки инҷо маҳз дастаи Истиқлоли Душанбе бозии нахустини мавсими имсолаи футболро дар ҳамин ҷо дар Арабистони Саудӣ дар Ал-Аввал парк гузаронид ва онҷо мо дасту по хӯрдем ки ин бозии аввал аст ва дастаи Ан-Наср ба дарвозаи мо голи бештар мезанад ва ҳамин тавр ҳам шуд. Инҷо дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Naya Tox шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Naya Tox дарди шуморо давост. дар ҳамон бозӣ хеле як намоён шуд ва аз ҳамин лиҳоз гӯем ки ба дарвозаи Истиқлол голборон шуд, голи бисёр зада шуд. ман ҳамин гапи шуморо тасдиқ мекунам. Он вақт ҳарчанд мо гумон кардем ки дастаи Истиқлол бо ҳайати наве ки имсол Игор Черевченко бо ҳамроҳии ҳамдастаҳояш пайдо кард, онҳо хуб бозӣ мекунанд, вале дар мавридҳои охир мо дидем ки ноқисиҳо зиёд ҳастанд. Аммо дар поёни мавсим, поёни аллакай даври панҷуми Лигаи Дуи Чемпионҳо меравад, бозӣ тамоман тағйир ёфт. Ман аллакай ба шумо гуфтам, ҳоло ҳайати асосии дастаи Истиқлол ҳам барои ин бозиҳо омода шуданд, яъне бубинед онҳо такмил ёфтанд дар бозиҳои дастаи мунтахаб футболбозии Истиқлол бисёр маҳорати олӣ нишон доданд. дуруст хуб мешуд ки ҳамин ҳайат барвақттар гӯем ки таъин мешуд ё интихоб мешуд. дар чемпионатҳои дохилӣ агар Истиқлол ҳайати худро пайдо мекарду бозингарон дар чемпионати дохилӣ аллакай мавқеъҳои худро гӯем пайдо мекарданду бозиҳои устувор нишон медоданд, мумкин ки дар бозиҳои Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё боз ҳам натиҷаҳои хубтар ҳам ба даст меоварданд. хуб, биёед ҳоло ба нишасти матбуотие ки дирӯз баргузор шуд аз ҷониби Истиқлол Игор Черевченко дар чанд бозие ки биёед сафарӣ, бозиҳои сафарӣ ҳам дар Ан-Наср ва ҳам дар Ироқ, ӯ ба ин бозиҳо наомад. Аммо дирӯз дар нишасти матбуотӣ суханҳои хубе ҳам гуфт. Биёед ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба ожидания, какие у тренера могут быть, чтобы команда сыграла на максимум своих возможностей. Вот. То, что, ребята, единственная проблема
долго добирались после игры со сборной. Это очень большая проблема. Как бы 10 дней их не было. Плюс, когда они после игры отыграли, 3 дня выходных было. Начали тренироваться только 22-го все вместе. Ну, это маленький срок, конечно, и в каком состоянии приехали. Ну, понятно, что эмоциональное состояние хорошее у ребят. Ну, посмотрим завтра на физическое состояние, потому что это тоже не просто так. С одного континента лететь на другой. 24 часа в дороге. Большая проблема. Салам алейкум ба ҳама. Фикр мекунам паго як бозии ҷадид хоҳад гузашт. Чун ба ҳамагон маълум аст, вале дастаи Алнаср яке аз дастаҳои пурқуввати Осиё мебошад. Ва ба ин нигоҳ накарда, мо фардо танҳо барои ғалаба мебароем ва ҳаракат мекунем ки як бозии хуби худро нишон диҳем ва аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми мухлисонро ба варзишгоҳ даъват мекунем ки омада дастаи моро дастгирӣ кунанд. Ғайр аз Роналдо, боз чӣ гуна ки шумо гуфтед, ситораҳои футбол дигар низ ҳастанд ва мо бори аввал ки нест ки бо онҳо бозӣ мекунем. Фикр мекунам ягон мушкилие надорад. Бале, фахр ҳаст ки бо ин хел футболбозон мо дар майдон рақобат мекунем. Аммо бозӣ фикр мекунам ягон мушкилие надорад ки мо дар чизи мо футболбозони пурқуввати Осиё мебошанд ва омодагӣ ҳам хеле хуб аст ва ягон мушкилӣ нест. Результат надеется на положительный, так же, как и ребята, которые выходят на поле. Вот. А так игра покажет, что Аль-Наср команду не надо рекламировать, ее все знают, какие там футболисты играют. Вот. Ну, завтра мы с ребятами постараемся сделать максимум, что можно будет. Вот. А что сейчас хороший шанс выйти из группы есть. Вот. Все будет как бы от нас зависеть. Вот. Будем стараться завтра, да, Иксан? Чтобы болельщиков порадовать. Потому что давно из группы не выходили. Сейчас шанс есть. Группа такая, примерно, команды все одинаковые, плюс-минус. Вот, ну, кроме Аль-Насра, который уже себя обеспечил. Выход в следующий этап. Ну, ожидания, какие у тренера могут быть. خب طور ببینید اینجا سرمربی دسته استقلال دوشنبه میگه که برای ما وقتی کم بود برای آماده شدن با این بازی این بهانه شده میتواند؟ نه، این بهانه شده نمیتواند از اون حسابی که گویم استقلال علاقه در آخر موسم عموما در قسم دومی موسم چمپیونات بسیاری بازی‌های موقوف مانده دارد و آمادگی به بازی‌های قهرمانی لیگ دوم آسیا از گویم ماه سپتامبر سر کرده بودند و این بهانه شده نمیتواند. اگر آن رو در نظر داشته باشد که یک چند بازیگران در تیم ملی بودند و این عموما همه هیئت نبود که این رو بهانه کنند. 2-3 نفر یا گویم 4-5 نفر بازیگران از هیئت استقلال گویم در آن بازی اشتراک کرده بودند و این گویم که مشکلی زیاد آوردن نمیتواند. اویدی فکراندازی پنجشنبه یک دو سخن گفتنی بودم و میگوید که بازی با النصر با ستاره‌های جهانی با آنها مشکلی زیاد نمیآورد، لیکن افسوس که نتیجه بازی یکم دیگر چیز رو میگوید و 5-0 معلوم که مشکلی زیاد با استقلال آورد. خوب است اگر امروز آنها یک مهنت کنند و یک کوشش کنند و یک گویم رقابت جدی با النصر بیارند و ما شاهدی مساوی شویم، لیکن با فکرم با آنها دشوار میشد و این نایل شدن. تشکر زیاد. من اینجا یک چیز دیگر رو احساس کردم. چرا؟ چون که میگوید که ما مشکلی داریم که بچه ها رو آماده نکردیم. آنها با سر بلند از بازی دسته منتخب آمدن، با حساب بزرگ غلبه کردند. اما احساس پنجشنبه میگه مشکلی نداریم.
اینجا یکون دیدید فرق رو چگونه هست که بازیگر میگه که یکون مشکل نداریم، یعنی آماده هستیم 100%. مربی باشد میگه که ما آمادگی همون نه اونقدر خوب است، این پیشگیری از اون است که باز مغلوب بشوند. نه گپ در آن نیست. از یک لحاظ گویم که از لحاظ پسیخولوژی احسان درست میگوید، باید گویم ترس و هراس رو آنها یک طرف گذارند و نوبسته از آن که رقیب پرقوت هست و گویم امکانیت ها نه اونقدر زیاد است، اگر به لحاظ فایز گیریم یک دو فایز هم باشد، باید بازیگران امروز کوشش کنند که از همین امکانیت ها استفاده کنند. البته غلبه رو به دست آوردن خیلی دشوار میشد، لیکن مساوی هم با همین نمود رقیب برای ما چون غلبه میشود و در جدول هم این یک با ما حالت خوب رو میآورد اگر ما امروز مساوی کنیم. من هم همین گونه فکر میکنم. امروز روحیه بازیگران دسته استقلال خیلی بلند است، چون که غلبه های پای در پای که با حساب نتیجه کلان بود، محض کوشش و زحمت بازیگران دسته استقلال بود. حالا یک بازی خوبی دارد استقلال و گمان میکنم که مثل اون که الهلال رو در اولین شرکتشون در بازی لیگ چمپیونای آسیا مغلوب کرده بودند و تا هنوز ما از اون لذت میبریم. بارها برگشته بازیشون رو تماشا میکنیم، همون گونه بازی میکنند. و حالا هیئت دسته استقلال برآمد، 106 در دروازه است، اسلاموف، چبانوف، قربانوف و سفرов در خط محافظت، خوب جورابویف، حق نظری، رحیموف و پنجشنبه با اوکورو در خط میانه هستند. خوب اوکورو اینجا خوب کمک میکند و رستم سویروف. دیدید این هیئت استقلال در بازی امروز است. شما چی میگید؟ اینجا باز فکرم یک تغییرات هست. این رحیموف برآمد برای که از دو کنار بازیگران ایرانی بازی میکردند، با جای یکی از آنها رحیموف به میدان برآمد. بله. عموما این بازیگران در بسیاری بازی‌ها بازی میکردند و در بازی‌های اخیر خیلی که شما گفتید خیلی فعال هستند در هجوم و چند بازی چمپیونات داخلی با گل‌های بسیاری آغاز شد. من هم به فکر شما همراه هستم. او با جای دهقانی به میدان اومده است و امروز به فکرم رحیموف مفیدتر هم هست. بازی‌های اخیر این رو نشان میدهند. اما در باره هیئت دسته مهمان النصر حالا چیزی گفتنی نیستیم، چون که تو این زمان به دست ما نرسیده است. همین رو گفتنی هستیم که داوران الکس کینگ، براد ورایت، اینها داورانی هستند که از استرالیا هستند، بازی امروزه رو حکمی میکنند. و در این لحظه هایی که حالا من میشنوم از ورزشگاه هم صدای خوب الکی مخلصان بیشتر به اینجا اومدن. خب بیاید یک بار با همون جدولی که ما گفتیم، همون با هیئت با جدول نگاه کنیم. النصر من نمیدونم، النصر بازی آخرینش با دسته الزاوره است. اگر این دسته باختنی نیست، من کلوب‌های عربی رو میدونم که در مقابل هم بسیار بازی سالم دارن، یک بازی دارن که نمیخوان که از کشوری خود یک عربی دیگر مغلوب شوند. این رو با دوش النصر میگذاریم، چون که با الزاوره اینجا ما غلبه النصر رو با الزاوره پیش بینی میکنیم و بازی استقلال با گو هم یکی از بازی های کلیدی همین دور اخیر خواهند بود. اگر امروز گو با الزاوره یک مساوی انجام میدهد، کاری ما آسان میشود و اون وقت شاید با مقصد میرسیم. راستی گپ رو گویم، از گو نه اونقدر امید بلند انتظار هستم، چرا که بازی گو رو ما در همین میدان دیدیم. گویم رقیبی نه اونقدر پرقوت است و به فکرم الزاوره با آسانی آنها رو شکست میدهد. برای ما در همین مرحله خوب میشد که نتیجه نه اونقدر کلان با نتیجه نه اونقدر کلان غلبه کنند و اگر ما امروز با النصر مساوی کنیم برای ما خوب است. اگر باخت هم کنیم، باختی رو میشد که نتیجه نه اونقدر کلان میشه، برای که امید پیدا میکنیم که در بازی اخیر گویم النصر با دروازه الزاوره
голҳои бисёр занаду мо аз ҳиндустон гӯем бо натиҷаи калон ғалабаро ба даст орем. ташаккури зиёд. мо инҷо боз дар нишасти матбуоти дирӯза сармураббии дастаи Наср ҳам гӯш кардем. ин сармураббие ки аз дастаи Ал-Ҳилол ба ин даста гузашт тавонист ки бозӣ дар ҳақиқат бозии Насрро дигар кунад. Наср имрӯз он дастае нест ки масалан тавонӣ ки аз ӯ ягон чиз бигирӣ. Жоржи Жезуш ин мураббии португалӣ ҳоло нақши бисёр муҳиме дорад. биёед дар нишасти матбуоти ӯ чӣ гуфт инро бифаҳмем. Thank you. Я посвятит. Салам алейкум. Добрый вечер. мо медонем ки пагоҳ бисёр бозӣ мушкил хоҳад буд ва мо аллакай таҷрибаи бозӣ бо бошгоҳи Истиқлол дорем ва мо дарк мекунем ки ин бисёр ҳам бозии ҷиддӣ ва муҳим аст барои шумо. ба ҳамин хотир пагоҳ моро бозии бисёр ҳам мушкил интизор аст. фаридун сафарзода ҳастам аз телевизиони варзиш. мо дар бозии пагоҳ муқобили Истиқлол аз сайти дастаи Ал-Наср ё он ситорае ки бо даста ба душанбе омадан мебинем дар бозӣ ё на? Мане, Брозович, Феликс ё дигаронро? Bom, nós temos a responsabilidade. Ал-Наср бисёр як дастаи бузург аст ва дар бозии пагоҳ танҳо он футболбозоне ширкат хоҳанд кард ба майдон мебароянд, онҳое ки ба ин бозӣ омодаанд. خب دوستان گرامی طور دیدید اینجا سرمربی دسته النصر هم میگه که بازی برای ما مشکل است و آنها از استقلال کمی هراس دارند که امروز استقلال میتواند برای امتیاز شده دسته آنها رو مغلوب کنند. اینجا به من میگن که وقتی ما در اینجا به پایان میرسد ما برنامه تا بازی رو به پایان میرسونیم با امید غلبه استقلال بر النصر و باز یک فاجعه دیگر در آسیا و فوتبال آن.